Следите трилинкаво продолжение. Во Охрид решавачка и најделикатна фаза од преговорите Србија-Косово, Европска унија. Властите во Белград и Приштина под силен притисок од Брисел ќе мора да ги направат болните компромиси. Без нив и нема стабилен регион. Северна Македонија е судбоносно поврзана со двата соседи. Пред повеќе од 2 децении на Кумановскиот спортски аеродром беше подпишано примирието за крај на нападите на НАТО врз Србија. Почна и крајот на агресивната националистичка политика на режимот на Слободан Милошевиќ. Дел од таа реторика и денес ја преземаат националистичко радикалните личности во Србија. Во Охрид пак е подпишан договорот за крај на конфликтот од 2001 година. Трилинг во Белград и Приштина, непосредно пред диалогот Курти-Вучич во градот на УНЕСКО. Можна ли е нормализација во односите Белград-Приштина и под какви услови? Normalizacija mislim da je definitivno moguće na osnovu francusko-nemačkog predloga koje su obe strane nedavno prihvatile i o kome će sada biti novi razgovori, odnosno aneksu tog sporazuma za par dana u Severnoj Makedoniji. Međutim, ključni elementi su tu implementacija onoga što je do sada bilo dogovoreno u Briselu i tu pre svega mislim na pitanje zajednice srpskih opština, odnosno njenog formiranja. I drugo pitanje koje takođe mislim da je ključno za normalizaciju dva društva, to je odnos medija prema drugoj strani i u Srbiji i na Kosovu, odnosno kako se druga strana prikazuje. Tu je atmosfera prilično loša i u nekom smislu ona onemogućava suštinsku normalizaciju između dve strane. Mislim da je normalizacija svakako moguća i posebno mislim da je moment za to sada dobar zato što je konačno na nivou Evropske unije ovo pitanje stavljeno na odgovarajući nivo u smislu političkog prioriteta i spremnosti da se zaista radi na tome da se daju podsticaj i vidljivi podsticaj i Srbiji i Kosovu da se zapravo i dođe do nekog, da kažemo, dugotrajnog rešenja ovog problema. Svima nam je jasno da potpisivanje bilo kog sporazuma samo po sebi ne može da dovede do potpune normalizacije odnosa. Jasno je da će to biti dugotrajan proces, da će naročito puno morati da se radi na pitanjima pomirenja između dva naroda, što je trenutno, da kažemo, pitanje na kome se vrlo malo radi i na kome, nažalost, ni Srbija ni Kosovo kao, da kažem, kao vlade i u nekom zvaničnom smislu nisu radili ovih godina. Tako da put ka potpunoj zaista normalizaciji odnosa u pravom smislu te reči će svakako biti dugotrajan, ali mislim da smo sada na putu da se dođe do jednog sveobuhvatnog sporazuma koji bi ponudio, da kažem, i Srbiji i Kosovu na drugoj strani određene podsticaje i određenu perspektivu za razvoj ovih odnosa dugoročno, a sve to u kontekstu perspektive članstva u Evropskoj uniji za obe strane. Велите, потребно е помирување меѓу двете страни, нешто слично што денове можеше да се случне и од председателот Вучич дека Србија сака нормализација на односите со албанците, меѓутоа никогаш нема да прифати независно Косово. Da, ono na čemu predsjednik Vučić insistira jeste da Srbija nikada neće formalno priznati Kosovo. U ovom trenutku ja mislim da za sporazum koji je na stolu i o kome se razgovara i, da kažem, na čijoj implementaciji sada treba da se krene da se radi, formalno priznavanje, znači sami formalni akt priznavanja države Kosovo od strane Srbije nije ni neophodan i mislim da on nije realno očekivati da će se to desiti u nekoj, da kažem, doglednoj budućnosti. Српскиот председател Вучич излезе со своевидна симптоматична идеја и повик за национално обединување во одбрана на Србија. Од кого ќе се брани и зашто? И од што ќе се брани? Ono što se meni čini, prva stvar, nije ovo prvi put da predsjednik Vučić izlazi sa takvom idejom. Ta ideja je cirkulisala i neposredno nakon
parlamentarnih izbora koji su nedavno održani, pa nekoliko meseci o njoj nije bilo reči. Mislim da je tu suština u stvari da se utvrdi front prema pre svega partijama desnog centra i ekstremne desnice koje egzistiraju u parlamentu u Srbiji i da je cilj u stvari da se onemogući jedna čvršća kritika i akcije koje bi dolazile sa te strane. I svakako to je povezano sa procesom normalizacije među Beograda i Prištine. De facto Srbija i Kosovo već jesu dve odvojene države već duže vreme. Pitanje je naravno sada kako će retorika vladajuće stranke i vladajuće koalicije u Srbiji uticati na menjanje javnog raspoloženja i stavova javnog mnjenja u Srbiji, budući da znamo da je zbog velikog uticaja vladajuće stranke na medije u Srbiji dosta i veliki uticaj koji vladajuće stranke, vladajuća koalicija imaju zaista na javno mnjenje i na stavove građana i građanki Srbije. Mislim da ta politika, taj aspekt komunikacije je bio dosta negativan do sada. O čitavom, da kažem, aspektu odnosa sa Kosovom se do sada uglavnom govorilo u jednom vrlo neprijateljskom i vrlo negativnom kontekstu. To je tako na obe strane, znači isto je tako i na Kosovu, kao što i na Srbiji. To je upravo taj problem koji postoji, znači da bi se uspostavio odnos pomirenja i razumevanja između dva naroda. Ako pogledate sam tekst dokumenta i tekstove predloga aneksa koji su se pojavili u medijima, koji svakako nisu konačni, odnosno tekst aneksa nije konačan zato što njemu tek treba da se pregovara i verovatno se i već događaju određeni razgovori iza scene. Tu nema govora o međusobnom priznanju i u ovom momentu Srbija u svakom smislu nije spremna na takav korak. Dakle, to sigurno nije konačno rešenje. Konačno rešenje će biti verovatno onaj sveobuhvatni sporazum o normalizaciji koji se nekoliko puta spominjao, čini mi se čak i u tekstu tog samog sporazuma, i on definitivno neće dovesti ovaj sporazum definitivno neće dovesti do međusobnog priznanja. Meni se čini da takve izjave su više se odnose na unutrašnji diskurs na Kosovu i na ono što premijer Kurti trpi od strane opozicije, odnosno on treba da brani određene pozicije koje sam žestoko napadao do pre nekoliko godina kada je bio u opoziciji i treba svakako on sam da proguta i gorku pilulu koja se zove formiranje zajednice srpskih opština, zato što on i danas to prilično čvrsto negira, odnosno odbija.